Danas ću nam pogledati jedan interesantan, malo drugačiji gadget koji sam imao prilike da testiram prethodna 2 meseca. U pitanju je retro handheld konzola, odnosno emulator koji vam omogućava da igrate sve moguće klasike, od arkadnih igara iz 80-ih pa sve do naslova za PSP. A cena? Mislim da je već jasno zbog čega je ovaj uređaj postao toliko viralan. Pa, hajde da krenemo. Kao i uvek, počinjemo sa otpakivanjem. Kutija je ok kvaliteta, na njoj su ispisane osnovne specifikacije, a unutra dobijate USB Type-C kabel za punjenje, dodatno zaštitno staklo za ekran, 2 krpice za brisanje i kratko uputstvo. R36S posjeduje potpuno transparentan dizajn, pa je i sam PCB uređaj vidljiv na primercima u tamnim bojama. Oblikom i dimenzijama podsjeća na Game Boy, a kako je masa konzole manja od 180 grama, ista fino leži u ruci. Plastika je čvrsta i robustna, ali se lako grebe, što svakako ne predstavlja veliki problem za ovaj cenovni rang. Tasteri su raspoređeni standardno, sa strane su Power i Reset, kao i tasteri za zvuk. Sa zadnje strane se nalaze 4 triggera, a tu su i 2 slota za micro SD kartice, jedan za sistem i igre, a drugi za skladištenje dodatnih igara. Zanimljivo je vidjeti da uz samu konzolu dolazi i kartica, pogotovo uzimajući obzir i toliko nisku cenu. Ipak, moja topla preporuka je da po aktivaciji konzole nabavite kvalitetniju micro SD karticu, kao i da iskopirate sve podatke sa fabričke kartice. Na prednjoj strani se nalazi iznenađujuće kvalitetan IPS ekran rezolucije 640x480 piksela, čija je dijagonala svega 3,5 inča. Prikaz boja i detalja je značajno kvalitetniji u odnosu na prenosne konzole sa starijom vrstom LCD displeja, poput na primjer PSP-a. Ispod ekrana prisutna je i standardna kombinacija tastera koja se sastoji od D-pada i 4 tastera sa Xbox layoutom, kao i 2 analogna joysticka koji su slični onima sa prve Nintendo Switch konzole. Na dnu konzole nalaze se 2 USB-C porta za punjenje i OTG funkciju, kao i klasični 3,5 mm audio konektor. R36S je opremljen ROG čipovim RK3326 procesorom koji je uparen sa 1 GB RAM-a kao i mali G31 grafikom. U pitanju je veoma efikasan quad-core procesor čiji se boost taktovi kreću oko 1,5 GHz, zbog čega sama konzola ostvaruje veoma dobre performanse u većini igara. Kada je u pitanju baterija, primjerak koji testiram dolazi sa manjom baterijom od 3000 mAh koja garantuje oko 5 sati autonomije pri konstantnoj upotrebi. A kada vam se isprazni, uređaj možete napuniti za manje od 4 sata. Sad dolazimo do najzanimljivijeg dela, a to je software. Originalne konzole pokreće ArcOS, open source operativni sistem, u potpunosti baziran na Linuxu, koji je u stanju da emulira i do 120 različitih sistema, bilo da su u pitanju najstarije arkadne mašine ili ostale retro konzole, poput Atarija, NES-a, Game Boya, SNES-a ili Sega Mega Drive-a, ali i daleko novih konzola sa limitom do PlayStation 1 ili PSP-a. Od dodatnih softverskih funkcija, tu je nativna podrška za Portmaster, koji u praksi omogućava da portujete, odnosno adaptirate manje zahtevne PC igre pomoću takozvanih portova, ukoliko na vašem računaru već imate originalne fajlove od igre koje biste htjeli da instalirate. Pored toga, tu su i ready to run portovi, odnosno shareware naslovi koji su u potpunosti upakovani i spremni za download i igranje nakon instalacije, bez potrebe za kopiranjem podataka sa originalne PC igre. Također, vredi pomenuti i ScumVM emulator koji omogućava da igrate stare point and click avanture. Kada su u pitanju performanse, odnosno gaming iskustvo koje ova konzola pruža,
R36S se i na tom polju pokazao veoma dobro. Emulacija svih 2D igara radi besprekorno, kako 8-bitnih, tako i 16-bitnih. Kod 3D igara stvari su malo drugačije, framerate polako opada, pogotovo kod PSP i Nintendo 64 igara. Tu hardware polako pokazuje svoje limite, s obzirom da samo neke igre idu iznad 30 FPS-a, što je igrivo, ali ne i savršeno. Sve u svemu, gaming iskustvo me uz par sitnih zamerki zaista pozitivno iznenadilo. Također, raspored tastera se ponekad razlikuje od emulatora do emulatora, pa cijela stvar može da stvori i dodatnu konfuziju dok se ne naviknete. I za sam kraj, vreme je da se nekako izvede zaključak iz cele ove priče. R36S je super zanimljiv uređaj koji one starije može da vrati u detinjstvo ili u mom slučaju više zainteresuje za svet emulacije i retro gaminga, a bez ikakve sumnje mogu reći da je ovaj proizvod daleko od svakidašnjeg. Glavne prednosti su mu niska cena, solidna stabilnost i činjenica da je prostor za modovanje skoro pa beskonačan. Moguća je promjena firmwarea, instalacije novih emulatora, dodavanje igara, pa čak je moguće koristiti konzolu i kao mini Linux računar. Međutim, postavlja se pitanje zbog čega je ovaj handheld toliko jeftin i u čemu je zapravo trik. Kao što sam im pomenuo, sam hardware konzole je ujedno i njen kamen spoticanja, pogotovo ukoliko najviše vremena provodite igrajući naslove za PSP ili Nintendo 64, kod kojih nećete imati baš najfluidnije gaming iskustvo. Također, upravo zbog silnog hajpa i viralnosti, R36S se prodaje u velikom broju iteracija i od strane raznih proizvođača, zbog čega je neophodno posebno obratiti pažnju na primjerak koji kupujete. Ova konzola se prodaje i kod nas u rasponu od 7 do 10.000 dinara, a ukoliko naručujete sa AliExpressa, možete nabaviti po ceni manjoj od 40 eura, što je zaista fantastičan deal. I eto, ovo je definitivno bila jedna od komplikovanijih tema koju sam imao priliku da obradim na samom kanalu. Ne samo zbog uređaja, već zbog jedne pomalo neprijatne situacije koja se širila internetom za vreme snimanja ovog videa. Naime, jedan italijanski youtuber pod nazivom Once for Nerd se našao na meti lokalnih autoriteta nakon što objavio nekoliko recenzija sličnih uređaja. Ako se za još ovakvih recenzija ne zaboravite na like, share i subscribe, a kanal također možete podržati i klikom na taster join. Mi se vidimo u nekom od narednih videa, a do tada veliki pozdrav i svako dobro.